Derin Debono flimkien ma' 3 Maltin oħra spiċċaw irreġistrati fis-sanzjonijiet tad-Dipartiment tal-Finanzi tal-Istati Uniti. Debono l-aħħar kien li rrappurta dwaru u li kien qed jinżamm priġunier fi Sqallija. Dan hekk kif fil-mira tal-awtoritajiet Amerikani kien hemm it-traffikanti taż-żejt tal-kuntrabandu mill-Libja bilan li jxekklu l-esploitazzjoni tar-riżorsi naturali. Fi stqarrija, l-awtoritajiet Amerikani spjegaw li s-sitt persuni, fosthom l-4 Maltin li huma Derin Debono, Gordon Debono, Roderick Gregg, Terence McAuliffe, 24 kumpanija u 7 bastimenti ġew sanzjonati fil-waqt li friżawlhom kulassi li għandhom taħt il-ġurisdizzjoni Amerikana. Għaldaqstant ġie spjegat li 21 kumpanija kontrollati minn Derin Debono u ħuħ Gordon Debono spiċċaw affettwati. Fost dawn hemm restorant ewlieni fil-Belt Valletta flimkien ma' 3 kumpaniji oħra li kienu involuti fil-kuntrabandu taż-żejt. Il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda ikkundanna bla ebda riservi l-kuntrabandu taż-żejt mill-Libja illi laħaq ammonti elevati wara l-waqa' mill-poter ta' Muammar Gaddafi.